بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي جعل الصيام جنة للصائمين من النار وزيادة لهم في الأجر والإفضال، وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير من صلى لربه وصام وقام وقرأ القرآن. أما بعد، أيها المسلمون، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Pungning tanu sikwallah amang bugien tanu sumano salam kalilintad na kapipiagi nawa mambugien tanu nagu mambugien ng mga pamilya tanu nagumbuli tanu amang undato ko surga. So Nabi sallallahu alaihi wasallam nakamoto na nagupumang ni tanu so mga pagarit tanu adi makatumpu-tumpok sa widakal nagupanaguntaman sa kapkeden andi lagi dai mga programa andi lagi dai mga gelbak lagi dang kaya kapketing mutanu namya kalala ini asimbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala nagumya kalala ibu balasun ibu bedalun wallah ay kamuto na balas man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Sad sa tao mama anta ka bubay ang mapaparatian ko Allah ang gelbek sama pia falanuhyiyannahu hayatan tayyiba. Napakapagintaw namin natin wallah samyak kapia-pia akapagintaw. Saan sa tao lagi dia nga apketimutan na pudi si kumya makapia-pia agalabag. Na pinalamatan namin skano, pinalamatan tano sa mga pagaritano. Adi makatumpu-tumpok sa widakal nagupanaguntaman sa kapgeden nandi lagi dai ang mga galabag. Kapdai saya kamu to napkuha na guna. Nagubalas saya kamu to na ititilaga dun wallah subhanahu wa ta'ala. Naguaya pinakamalana magipulas tano na kumata na ron sa guna at yung mga ulama tano yung nawad na ditang katawan ko agama ay nisong kasi nakapagagama nagukakwa sa guna 2 taon sandawan sa wad na dita katawan ko agama na kamoto na misya takira na katukawan taswaya kamoto na dita katawan katabi anap guton katawa tingin na semua ko sa simyar kasaraya kamoto na katumana na sa imbitar si Saika. Udi nagi at yalawan ako bapak ko lain datong mananakan sa imbitar na ayam niya kapia-pia sipat na pagaw makasiin na kukaon sa ndauan kukaon sa ilmu kukaon sa yakamo na panahuntaman sa ando man ay may pagintaong kaso agama wallahu subhanahu wa ta'ala kakesawapan sa kakuang kaamapia hisang kaya dunia nalalambus sa alungan amore. So Ahmad bin Hanbal radiyallahu ta'ala anhu na bitro yan al-ilmu la yu'addiluhu shay liman sahhat niyatuhu. So tigyan so ilmu so kapaganad na di din ketimbang asimba asala kauron so tigyan so kapaganad na di ketimbang asala kauron na simba liman sahhat niyatuhu si kutawa miniyat pipia tigyan na qalu kayfa dhalik tigyan to na ipniyat nami tigyan yanwi raf'ul jahli an nafsihi wa an ghairihi na peniat niya sa ginawa niya na sudin niyan katawan na anyan katukawi di ko agama lagi dia nga pagkataling umartano ang kay Ramadan na wading adna ding kakatawan ko Ramadan na ando man ay katukawan ka lagi sumtano si ina pugunat tanu pipia pumakinig tanu pipia nagukuha tanoron sandauan mangurip ng Allah subhanahu wa ta'ala uriano kaya bantu gatano si wallah Tuhan ay isa-isa Allahu ahad. So Allah na isa-isa, lam yalid wa lam yulad, dembuatan na dembuatan, laysa kamithlihi shay. So Allah na na baniya na saginda shay. Na pibentu-bentuk tanu so Allah kasudi ikam bentu-bentu gasi ikwallah. Na miya kalala kekuaw na guna kesabapan sa kapakaslang kasamaliwanag hisang kaya dunia na lalambun sa alungan amori. Kapya so Allah na pitiro yang kunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kulil hamdulillah. Pero ang katigin so alhamdulillah. Inna afdala ibadallahi yawmal qiyamah alhammadun.
ka aya pinakamapya aya miya kapya-pya uri penu Allah sa alungan uri na sumangata wala layuniran ibtisbik so alhamdulillah. Dapat itu tasbih tanong alhamdulillah. So Nabi sallallahu alaihi wasallam na piteruyan walhamdulillah tamlaul mizan. So tigyan na sudi ka tirwa ko alhamdulillah na kepenuyan na so timbangan sa alungan amori. Wa subhanallahi walhamdulillahi tamlaan au tamla'u ma bainas samawati wal ard. So tigyan na sudi ka tirwa ko alhamdulillah wa subhanallah napkepno iya na suliaw langit pagletano langit na usulufa kisah padi itano dimbentu-bentu na suwallahu subhanahu wa ta'ala ka antano mapersang kaya mga tawa miya kapya-pya pisik siya no Nabi sallallahu alaihi wasallam miya kapya-pya uripan sa kapakaumanian sa alungan amori ureno to mga bangsa mina ay miya sangan tanong si ay mauduna tunay hikmah tunaya kamu tuna ungangan apa pada leman Allah subhanahu wa ta'ala sang kaya Ramadan. So Allah na pitiruyan, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Hai kanu amya maratiya na ini palyugat amir kanu ini sugu amir kanu sukapusa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Salagi dinno kini palyugat nami kumya ngaunaniyo. Inuto la'allakum tattaqun ka ang kanung buloy amasang gilaan sa dusa ang kanung buloy amalkan si ku Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah ta'ala la ya'muru fi amrin illa walahu fihi hikmatun 'azima kamata-mata anas wallana dinyan isuguyan inon tanayak mantuna adna papadalam niya no na ungangan na pedesang kaya ungangan wallahu subhanahu wa ta'ala sa kini sugun rektano ang kaya Ramadan na la'allakum tattaqun ka ang kanung buloy amasang gilaan sa dusa Akna uba pitero Allah la'allakum taju'un aw ta'tishun. Sara magutom kanu na usara mau kanu ka pitero Allah na ang kanung buloy amasang gila. Kagia puasa kagia ko na Ramadan na zakatun nafs. Pamana zakat tayo lawas. Langon pamana purification of the body. Langon no marsik kulawas ka, marsik kudidibiatan ka, marsik kuya kamoto na gelbek ka, namanya kau masuk Ramadan kalangon no impurity sulawas. Na kamoto na pelimpiun yan mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala. Betuan tanu buat ikung kutatir wallah ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam. Hais kanu amya maratiana ini sugur kanu supuasa. Sumang ulama tanu na pitiruyan, sumang ulama tanu na pitiruyan. Inu sarwallahu subhanahu wa ta'ala ang kaya kalima siyam. Kagia aknau ba aya buah pakapusan ka na sutian ka. Kenau ba aya buah pakapusan ka na saya kamu tunatian ka na gusung ngarika. Kapitiruyan Biteruya na suka puasa na pagpaglindin pakapuasan so intero alawas ka from head to toe taman sa puro so tangilang ka na dingga pakapigiran ka sa anda manay di makapumakinig kung mga rata hindi lagi ng mga music kapamaganta na pakapigiran ka pa no so tangilang ka pakapigiran ka so matang ka sa anda manay di ka milay sa dusa pakapigiran ka so waya kamo tuna ngari ka sa waya kamo marites ka udah pensu puasa na kaginakan ka kagia puasa na pakaw maapilimpyo niya na sulang-ulang wagelebek ka subrap na isa doktora mamulong-bulong sa kanauba ayang bulungan niya na mga pamno sa guibul ayang bulungan ang kaya Ramadan na sulang-ulang wa marata apa parangyan ka nagia la'allakum tattaqun pitur wallah ini sugur kanu ang kaya puasa ini sugur kanu ang kaya Ramadan ka kalo ka ang kanung beloy masang gilaan sa dusa mangurip no Allah subhanahu wa ta'ala kaso mga tawa ay kamuto na masang gilaan sa dusa mihi ay kamuto na bitir wallah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib sadun sa mga tawa manang gila sa dusa sadun sa mga tawa ikalkiano sa wallah na pembelan wallah sampai tahun niya na miyawayan ko kadustaan na sinya na misong kaya kamuto na kasuswatu wallah
Saan sa mananggila sa dusa na ipumbalu Allah sampai tahun niya na pun kumalibutang nasi niya na pagwita kumaliwanag pun kumargan nasi pagwita kumalubud wa yarzuqhu min haythu la yahtasib na prisriyang kau wallah sa dingka din kumagdagda wanda pagapon na rizki asara mananggila ka sa dusa asara ikalkas wallah subhanahu wa ta'ala ya'tika bil arzaq min haythu la tadri kumakaw mga rizking ka dinga din katawan wanda pagapon agi ipupramis wallahu subhanahu wa ta'ala na pedai sabiatan wallahu subhanahu wa ta'ala amulai ka amasanggila sa dusa pedepan sa ungangan ang kaya awidan wet terketano ang kaya Ramadan na ang kambuloy ang makalimun malay gagaw ko salakaw di salakaw laman andid ni kaya puno imsak ayap teruna imsak na gira miya kapasad ka pusa zuhur igira kapipita na taman din ku kugubi aplapi sa taw na ipuunro na supubri na gusto kawasana miyakap lagi siran satian pagpaglin MT na kagaygay na sup kawasana uloy school tank na imanto Ramadan na miyakap lagi di sila na gusto pubri kasa udah pun supuasa na lalayon katataguan na soya kamuto na kawasa na miyauma ang kaya Ramadan na sumambuso pubri na paminsan-minsan na ad pagirap man ada gira ad na alhamdulillah gira ada na kasabar na miyauma ang kaya Ramadan kapambiyat ang kanian ipagendo niyar ka naguan ka magdam so magagdam o pagaring ka akapipiloan sa kauyagan ka kalo-kalo na uwad na sobraw risking kanaan kasiran mi pangalimu kagibiatan rakatano Ramadan maurip nu Allah subhanahu wa ta'ala kataguan tano sa sanggila ko mga dusa kataguan tano sa gagaw na guya kamuto na limu ko sala ka urtano pedepan sa biatan rakatano ang kaya Ramadan na aya bakatikay nakakulang wa gelbekan asu Allah subhanahu wa ta'ala lang wading gading gelbekan na aya bakatikay kau nasu Allah subhanahu wa ta'ala Inna Allah yasma'u dabiban namlatis sauda fi laylatil dhalma ala sakhratis samma suwallah napkilin yan kenegian ang kota debek o pila pelalakaw sang kota miyak kalibuli-butang akagawi nasi pelalakaw kaya kamu to na miyak kay tumitamator napkilay wallah subhanahu wa ta'ala ang kota kapelalakaw niyan napkenegian pa ang kota debek kulalakaw niyan naskap na di mailay wallah miya ka pia kagap mata miya ka lalakay ka tinila na di ka managwallah nagiyay pagndorok tanong kaya Ramadan sa antanong bulay tanong suwallah askanyan ipakatiti kain tanong ulang wa galbag tanong afdalul imani an ta'lama anna Allah ma'aka haythu ma kunt ayam ya kapia aparateya na dengkedin ka sa ginawang ka ayam ya kapia aparateya na matang kedes sa ginawang ka mata-mata na swallah na titikayang kanian sa apiaan dekadin mata tagus yang kaya dunia sunabi na gitipid dero ya na ayat tigina miya kapia aparateya na ayat bekatikay nakakulang wageleb ka na swallahu subhanahu wa ta'ala na pad saya kamu to na ungangan papadalaman udi na wit ang kaya Ramadan na mabeloy wallahu subhanahu wa ta'ala kebubayaan ka na gusto nabi niyan na gusto agama niyan la yu'minu ahadukum hatta yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilayhi mimma siwah dake makaparatya su isarkano di makaparatya su isarkano taman sa dimbeloy su bebayan ku Allah akelang kulubanian sulang wapkubanian sisang ke dunia di makaparatya sa titu paratya su isarkano taman sa subebayan ku Allah nagu subebayan ku nabinian nagu subebayan ku agamanian nadinian kalang kuluban sulang wapkubayan kahisang ke dunia nagedang ka ginawang ka mangurip nu Allah subhanahu wa ta'ala kaupun so sati mana kambing ka na malarkay yarga di suwaga mo Allah subhanahu wa ta'ala na upama ka seda na kurang penaki sa timus nasi idun mararanin sa kepakaya mapitas ka ko mga midederi keton ka manusia keton ka iman tawam tao at malaon yarga so saspa alagtian na di suwaga mo Allah kau di makaspa sa lagat na miya kasakit-sakit taulunian naway ang malak suwaga mo wallah na didin masakit sa ginawa niyan nagipunggedan tanoy ande manaya matagu
aya prioritas tanu na suwalla ande manay sububeyatanu ku wallah na sububeyatanu ku agamanian na sububeyatanu ku Nabi sallallahu alaihi wasallam na kalang kulubanian sulang ulangwa apkubeyan tanu hisang ke dunia bisabab mengurip nu Allah subhanahu wa ta'ala tarimaan tanu ayat lawan alimur tanu wallah ayat lawan alimur kau wallahu subhanahu wa ta'ala na mirampay ka sangkaya bulan Ramadan. Ang kaya bulan Ramadan na uuno tanai amyak kadakdakal na gumyak kalala alimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Langud na amal, lang wa amala pinggil bukmo manusia na ayabu siapa dun wallah nang kaya Ramadan. Inna sawma li wa ana ajzi bihi. Supuasa narka kana nati wallah wa ana ajzi bihi nasakan deni matau dindiang kaku dibela dindiang kaku imbala sakanun sadun sakya panagunta manka sadun sakya panamarka sadun sakya rasain kaun nagyutu dinamu imbala sakau wallahu subhanahu wa ta'ala na ayam miyak kalala imbala sakau wallah nang bulay ka mangunda to ko surga bulay ka po terima mo ko surga Nagyan ni dalawan yan na balas apakapulusik Allah subhanahu wa ta'ala kasunabi na pitro yan falaula anna Allah qada li ahli al-jannata al-hayata wal-baqa lamatu faraha mata-mata natin Nabi sallallahu alaihi wasallam ka upang abugas wallah na danyan imasada ko mga tao sa surga sa disiran dinabetay sadayon lamatu farahan na ibetid na tigyan ka mamatay siran sa kabibya ginawa ibetid na tigyan ka na kasababan sa ipatayran na sabab sa kuto kakiliran ko imbelas kiran wallah upang mabuhat tigo Nabi kada imasada wallah sumanga tao ko surga na disiran dinabetay sadayon na ibetid na tigyan ka na kasababan sa ipatayran na kuto kakapipya ginawa sa kakiliran ko imbelas kiran wallahu subhanahu wa ta'ala لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت أمتي أن تكون السنة كلها رمضان وبابو kata yung mga oripan ati Nabi sallallahu alaihi wasallam sumawa pa dalam sangkya Ramadan naman dingan niran alang buloy so intero saragu niran pagpagaling din Ramadan anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitro yapan idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulqat abwabun nar wa suhfidatis syayatin ya hadithna la yung tanud na ipkeneg dapan su Ramadan miyangay pusa Ramadan na la yung dun na iwasiat ang kaya kaplekbi ko paitaw mga paitaw naraka kaplekay ko paitaw surga na la yung tanud na ipkeneg pakatungkap sa maranaw apngirawap Mias musmutad na makindang sangkya kalalakabi sangkya naraka nahukaw kalalakay sangkya pintu anu surga na isi ng abu napya sukat tehayat na di mataw tehayat oh tabi ya na sunabi sallallahu alaihi wasallam na paratian tanu sukat teruyan kaya sifatu mu'min miaratea na supiteru nabi laun dengan dinyali teru na terima antanu berarti antanu sa tarutop sa ded na bon sangka atayengka ded na bon iseng ka watayengka ka basta piteru nabi sallallahu alaihi wasallam aplekban piteru ya na terima ka sa tarutop paratea na piteru ya na lalakban sa mga pintu neraka na lalakaan sa mga pintu surga wasuffidatis syayatin na soya kamu tu na mga syaitan na kirarantayan siran patungg ang musamran na tigin na may kuha na rin na panggirawang yung mga ulama ararantayan sa mga syaitan inubugi at yung ginagagawin na di ko dito taginap sa syaitan oh benda inong dito taginap sa syaitan ka pediran oh tabi ya mana kasanda ko nung tawagin na ayaw ko na mana ang kota kararantay ko mga syaitan na miya kay ito apkuraradan yan igira puasa na ayam mala nang kuto ay kamu tunap keradadan yang kumapia ay sinarya kada pulos kada okor amnya kay tito ang kaya keradadan ng syaitan asi ika penamia pisang kaya keradadan ng syaitan kaya kada nokor ay kamu tunalalakaban so paminto ano naraka karongkong penamini langit pamakas mga tawa may naguntaman sa angkya Ramadan na magikhlas piyak wallah na ukapan tagi siya kapatay na mata na miya siguro dunia suka surgan wallah mata-mata na belid na mangunda to ko surga belid na bayalabi ko belid na potrima amor ko surga asara kaya magikhlas sa angkya Ramadan managuntaman agoya kamu to na magamal piyak yubahi bihi malaikatuhu
Tasu Allah subhanahu wa ta'ala na di itanong niya ni ipangandog ko mga malaikat yan. Apong giraw ko mga malaikat ay len yuman ng kana mga uri penakan. Adi isiran di mamuasa kapan tagrakambu. Fa inna syaqiyya man hurima fihi rahmatallah. Kaaya ke unfortunate tao. Ay aded na Korea na tao. Ay aded na Korea na manusia. Ada pulos yan na tao na rumisumyaga dun sa Ramadan. Na dun yan ang makwa. Dun yan ay kamuto na makwa. Sulimu wallahu subhanahu wa ta'ala. Ar-Ramadanu kulluhu khair. Ka Ramadan, the month of Ramadan is full of goodness. Kasaya kamu tu na ulan-ulan na Ramadan na mapupenuh-penuh ini kamapian. Mapupenuh-penuh ini limu. Siyamu naharihi wa qiyamu laylihi. Kasuka kamu tu na di maptero tau mapia suka pipitaong kadi yuni mamuasa. Nadi yang pen maptero mas mapia suka gagawi kagi di yuni makasumbayang sa tahajud. Di ka melagi desuk kagawi na gusto ay kamu tu na kadaundaw na pagpagalindin mapia amip penuh-penuh siang kaya Ramadan. Misal pro maurib nu Allah subhanahu wa ta'ala na penelamatan tanus wallah sabi kamu tu na ded na pitu tamanan yan na panalamat nagu kata apa kau Ramadan na pengnin tanusik wallah. Ay kamu tu nang kaya pang ni Nabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Kadna namin napakilain ka kami subnar ko kahunarian na priski kami ka sa kapanang gila ya miron. Hey kadna namin napakilain ka kami suribat ko kariribat yan na kamuto na riski kami ka sa kapanang gila ya miron. Nagwaya kamuto napakilain ka kami subnar ko kahunarian na riski kami ka sa kamuto na kaunot ya miron. Misawa pro na si itanubu tatawi sa diyang ka. Fabihadal qadr naktafi insyaallah wa jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh.